Kumana na wongerereku wa mitino ya barabara kaunti ya Narok, anyiti itemi ni makoretwo magitabania mathomo kuri atwarithia boda iguru ria uria mangihota kurumirira mawatho ma barabara na macungiririo kunyihia mitino iria yumanaga na kwagarara mawatho ta macio. Kuringana na murugamiriri wa atumia kaunti ya Narok Soipan Kudate, kwa ihinda ria miaka 3 mitino ya barabara ni thiete thina gikiro kinene undu uria marauga umanite na mathomo macio. Hii ni mradi ambaye nita roll out katika kila sehemu ya county, kwa sababu bali na kushirikiana na National Transport and Safety Authority, pia nilipopata fedha za affirmative action niliweza kushawishi ile board ya Nairobi waweze kuniruhusu niendeleze mradi ya kuwanunulia reflector jackets na helmets na pia kulipa licenses. Kudate uria weranire kurutithania wira na ruhonge rwa guthurima mawatho ma barabara guku bururi-ini ni ugite atwarithia a nduthi ni magirire gukorwo makiheo mathomo maria magirire ihinda kwa ihinda niguo kunyihia mitino iria yumanaga na nduthi barabara-ini. So wale ambao wako hapa siku ya leo ni wale 110 ambao wameweza kufuzu kwa ile training ambayo niliwaweka miezi miwili iliyopita. Kudate araragiriria araheaga atwarithia a nduthi license aria makoretwo magithomithio na kigina kia uiganania. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Kamau.